Гей, геймерки і геймери, вітаю вас на каналі. Так, протягуємо проходити основні квести. Тому очиняємо нашу мапку. І відправляємося у Вейсхаупт. З собою беремо обов'язково Дарвіна і обов'язково Нео. Everyone suit up. All hands for this one. Still can't believe it. They're attacking Weishaupt? The Warden's unprepared for that. The gods are going Хто straight for the винуватий? throne. Unless we cut theirs first. Just get me close enough. Не будемо його подначувати. With pleasure. Time to see what this letter opener can do. Who gets to tell the first warden we're dropping in? I was hoping to skip that part. They got an alluvian in storage down in the vault. It was a gift from the Dalish. Ours should go right to it. Probably. I think. Let's get to it then. We sneak into Weishaupt Да, tonight. для нас это будет Quiet. новая No локация. one sees us. We look around for Antoine and Evka. Was there a plan after that? На Take жаль, out ні. a god. End this today. А, ось такий настрой. Я думала, ми не ведаю, пойдемо. Я ще розбиратися з цим першим вартовим. This isn't the vault. Oh crap. They moved the alluvian. Все, Лювіна більше нема. It didn't break. You call that nice and quiet? Sorry. Catch it when you can. Don't spawn outside. А ти що? Затягу що? Darkspawn. In Weishaupt? Just outside the door. Stay out of sight. Mila. Sit tight, Mila. We'll be back. The Maker curse you! Clear him out. Мяу. Don't let them near the girl! Так, я за лучником. Давай, скотч! They've got the gods at their back. Where are all the wardens? Missy, sounds like a battle outside. Мяу. Ладно, давайте мы будем як фокусоваться, я не ведаю. Мяу. Бяжите уже по мяне. Давайте, добивайте його, там кришку засталося. Я зараз зрозуміла, що ми так-то некалькі вже узроўняў сабе апнули. Але мне здаецца, я не брала ніяких новых здольнасцяў. Ой-ой-ой, захаркраслі. Як тобі такое? Ого.
Так, давайте. Переладовуюся довго. Well, that got them. At least it wasn't ogres. You know your darkspawn. My dad's a blacksmith for the Wardens. Who are you? Rook, we're here to help. Do you know Antoine and Evka? Probably in the war room. I can show you. Може, ти тут застанешся, дівчо? Oh no, the door's blocked. Is there another way? A secret passage. Come on. Ну, почекай, я ще тут не все облутала. Ой. Ворот нас сховався. Damn. That's Commander Janos, one of our best. He went Zgoda? out fighting. Mila, when did the Darkspawn attack? Just a while ago, they started climbing the walls. You should stay here. I can't. I need to find my dad. Да, і зачини там ще Worse than двері. Darkspawn on the way. And walls won't hold it back. Що у нас тут точки? Ой, не то я натиснула. Як звичайно. Чому воно так? Будемо сподіватися, там ще зілки будуть у нас на шляху. Геленейн. Я арходемон. Face the finest child of the gods. Бачите на нас? Gillenane! And she brought a dragon! Worse, that's an archdemon. You have to get inside! Tavern, what's wrong? Wardens! I can sense an archdemon. I can hear the calling. Splitting it. But only Откуда ви лезете? Сапраўды по стенах просто? Да скиньте вы яго уже, ну. Такая магчымасць была. Mila, be careful. I'll watch out for you. Well, this went sideways. How's Lucana's gonna kill a clown with a dagger? One thing at a time. For now, let's not Oi, die oi. out here. There's a bunch of Darkspawn down there. Can Weishaupt hold? It's never fallen before, and it won't today. Where's Commander No. Janos? Witness my most perfect creation. Ось би їх просто здьмулась зі стіни. Ні, не отрималось. And much of her cunning. My creation's power is greater than any weapon you possess. Боже, вори здають, вори здають. А, мана нема. Так. Cease struggling. Lie down. My dragon will be swift. Пайшов з пляжу. Ой. Пригоженько було, але не отрималось.
Так, треба добивати. Все червоне. Дайте продохнуть, йоу. Так, еще б нас самих не скинули. Та я буцім би тут не було. Так, я ще -1. $1900. Так, давайте все на меня, а потом я кастану гэтую, яка скине вас. Ну, окей, не отрималася. Не чапай, Нео. Так, з червоного свисті. Маланочки. Так. Пробежимся. Папулька подны от нас отшипились. Ой-ой-ой. Асан, давайте. Давайте еще раз пробежимся. Ну, чому ти не хочеш просто популяти у його отсюль? Чому обов'язково? Бачили, як я зробила со скоком? Йо, спокойся, господар. Все. А поршня, здається. Ух. A win for us. Так. Лети надовго это. Нам навіть нема чим полікуватися. Find my dad. By yourself? There's places to hop. Good luck. Дякую тобі. Attacking the north wall. Signal a retreat. Fall back to the trap. Can't see the signal fires through the smoke. Try the horns. The archdemon's too loud. No one's retreating. There's no choice, sir. We're under siege. Може, We have to go Йонем back to Dragon Trap. підпорядковується? Бо він який мутний тип. Хоча, мені здається, він такий ось бридкий, а у виніку його сценаристи зроблять
яким-нибудь героєм з Єгови. Зараз він може хвірує з собою, щоб вирятувати їх всіх. Ну, ти мене не слухав. I'm here because you didn't listen. Now it's too late. For you it is. Better than what Janos got? What about all the other wardens? Arrest them. No, you need to listen to them. We are under attack by a god. Do you hear yourself? There's no such thing. Stop finding excuses to be a coward. We'll stop the enemy outside the Що ви walls. його The слухаєтеся? enemy is outside the window. Grey Wardens don't hide in our castle. I won't ask good soldiers to turn tail and run. We're an army of steel, holding back the blight. Order Ну, я every бачу, blade out як у of вас White House. отримлюється. We'll all die, sir. That's an order, Warden. Глупство некое. Ми робимо це. Can't say I didn't try. З одного удару його. No! Listen to Rook. That's an order. І всі такі, ну так, ну так. I assume you have a plan. Не опрувс. Це головне для нас. Tell me about it. It was built 900 years ago to stop an archdemon, but Get down! Where's the trap? other side of the fortress, but it's never been used. It only has to No. work once. Це правда. All right. This is about to get a lot Ну, worse. у нас нема You хп. ready? Ні, It's us or nobody. ні. Може, пройдемося ще зараз по скілам яким-нибудь нашим. Все, що ти мені даєш, це одна зьолка, це правда? Настільки не впевнений у моїх здольностях, чи що, гульня? Так, окей. О, нарешті нам эта спеціалізація очиняється. 2000. Так. Отрымливается полностью пойдем у все-таки у гэты холод. На у нас маланочки усялякие. Так, лево, shift лево. 30 уровень, треба у нас только 21. А чомусь нельга? Чому нельга? У нас є ще 9 поінтів. Резистанс нам якби цим би не треба. Маланки, гэта, напэўна, вось по кромкашах больш. Это вось гэта? Не. Да чаму нельга то? Тут 30 ўзровень, тут зразумела чаму.
Мяу. Electricity. Ну, ось мана, каб хутчэй восстанавливалась, гэта можа... Супаць бар'еру. Берем зараз сабе пасівак. Так, добра. А нашим кампаньёнам мо щось таксама можна палепшыць? Що, нельга? 0 поінтаў. Удар на 6 поінтаў. А хто ще з нами Нео? 4 поінти так само. Ай, хоча рефанд. Лепш на домашку. Ну, будем думать, что мы падрыхтаваныя. Але мы не падрыхтаваныя. О. А як треба было дабо гэта зрабіць, напэўна? Мне там новая абілка на 2К. Мне хутчэй патрэбная яна. Давайте яго по одному. Ну, рук, ну танковать-то навошта? Ай, рук. Не поспевала. Все, поспели. Ну, это одна пераможка, да, невеличкая. Так, чекайте, чекайте. Все еще не поздно сюда зайти? Какая здольность? Не в Маланке 530. Як быццам бы гэта вось зашмат займае. Так само 2 маны, напэўна.
А так-то гэта нашмат больш дамагу наносіць. Давайте просто для разнастайнасці паспрабуем вось гэтую. Суперздольнасць. Чаму нам не залічыла, што мы забралі? Ён дзесьці сверху? Ага, а як? Можна тільки перескочить. Можна так з лесвіцамі робіць? Я паспрабавала на шару. Ну, не думала, што атрымаецца, але атрымалася. Выглядае, не вельмі мне неяк падабаецца. Так, ну далей, далей. Мяу. Ну-ка з пляжу. Рук, ну скидывай яго, скидывай яго. О, таки потрубили. What does the pawn mean? Calling reinforcements to the east battlements. Where are we? The east battlements. We are the О, reinforcements. Ну що, як це працює? We won't break the siege ourselves. There's more than too many. I'm trying to. Just need to trap that archdemon. Ну, я попадаю. Все это... Не вельмі добра-то виглядає. Треба знішати. Так, знищили. А все, я на один удар. Ну, тут максимум можно на 2. Буду добивати гэтага. Що ти тут дамажиш? Не треба. Так, його не. Я їх подалі. Я ще мала нашкав. Тримайте. Ой-ой-ой. Look ahead. We have to keep moving. Тримай. Like we're good. Keep moving. Зараз я досюль. Ні, без гэта нельга так. Пакуль што знішчыць. Неяк вельмі мала зёлак даюць. Я лишь заўсёды хожу без хп. Ці гэта нармалёва. Конечно, не на нейкам складаным узроўні.
О! Сюди. Страшно. This way's blocked. Time to improvise. Maybe that ballista can help. Наша влюбленная. If we could clean it up a bit. Could we shoot the dragon with that? It's not a dragon. And it takes more than a ballista to... There! We can get through! So can the darkspawn. Watch yourself. Божух, нават баліста яго не просто забіць. Давайте, адцягніце яго на мяне. На мяне нават адцягваць не надо, ён зараз сам бяжыць. Ну, ці здолеем. Яны бессмяротныя. Наши камрады. Хаурусники. Не. Two horns? What does that mean? The outer defenses have been breached. Evka must be ordering a retreat. We're getting close. We'll cut across the wall. Ну, мало даю зёлок, This is the мало. wall. It's gone. There's another way to the trap. Нема больше ніякой стены. Takes longer, but it'll get us there. Let's do it. What happens when the first warden wakes up? Hoping he won't. Яка Pretty розниця? hard. He'll have bigger problems on his hands than us. Я сапраўды думаю, што яму яшчэ вось нейкую такую місію дадуць. Усіх выратаваць, іх вырваць з сабой, аля такая редемпшн акт, што ён не такі мудак, якім There. падаецца. Across the way. That's the library. Ну што? Go down through the barracks to get there. Better than being exposed on the walls. А, толькі туды. Я просто рыскаю у пошуках і спадзяваннях знайсці пабольш зёлак. Шо, не? Та нельга? Так, чакайце, у сэнсе нельга, так больше і нема куды. А, ёсць. Yeah, I know. Maybe we should get back on the wall. This is the only way. Чекайте, чекайте, а вось. Так, і вось яшчэ одна. It's coming from the gate. Sounds like 10,000 darkspawn knocking on the door. Во, гэта мне белка падабаецца. Усім, хто стаіць у радіусе, дае. The gate's coming down. Any minute now, too. Так, щось там десь. А. Десь ёсць куфарок.
Я ще один. А, ось як я начинився. Что это? На шмат лепш, чим наша, на шмат. Ну, ми у такій ситуації... Ми, правда, не користаємося все одно. Посохом, але махшимо треба. Такс. Emmerich, О, Емрік. trying to find a way out. Ардинг, усі тут? Все тут, і я тут. We're rallying at a bell tower. You can get out there. See you soon. Почекай, Hear ждем. that? Must be the bell tower. Doesn't sound far. Так, ну зараз, здається, ніяк треба заповзати. Ну давай, рук. Як там не подобрали, аля. Окей. Well. Як вам такое? Only if we kill Gillenade. We're under fire. Да, якби так. Ну ось хоть бошек поставили уже нечто. Так, добренько. Этого добивать. О! Подорвала саму себе, ну. Все? Не. Doesn't look friendly. А, гэта складаны. Но мы его не здолели в минулом раз обдолеть. Думаю, в этот раз у нас не отрымается. Ой, нечто залагал. О, пошансовала. Так, отпочиваем. Рук. Ось він мусив по нас істи, а ми його тут. Чекали з вибуховкою. Але ні. Ну, зараз його вже не зосталося в этой. Да, успокойся.
Вома своей секирой мотляя. Боже, жах. Let's get there. We're clear. И что туда? There, the bell tower ahead. Get out of this mess. Not good. Hang in there. We'll find another way. So what now? I don't know. But we don't quit. There's a way out of this mess somewhere. Library's Так. too far. О, тут здесь, Right next to the dragon trap. There's still a chance. здесь и тут куфр. Мне подсказывая. Але не бачно. А ось бачно, десь справа. Rook! Keep going! The others are looking for another way out. Library's not far. Oh boy. We can do this. О бой, ага. Yeah, well, let's find out. Sinking hope. Your blood knows you'll die here. Як то ось эта обилочка. Your tactics are primitive. Old patterns. Desperate thoughts. None can save you. Fighting blood is fine material. I will feed it to what I craft from your corpses. We really need to shut her up. So what's the plan? We can't do anything about Gillenane until the Archdemon's dead. She's invulnerable. Ой-ой-ой. Круг. Чому? Боже, бяжи. Коли ласка, да. Nice move. Все самой. Let's go again. Норм затиснули. Ready again. Ну, ніяких зёлочок тобі. Так, пуфарок. Так, не чекайте. Як? Hurry! Open the gate! I wouldn't advise it. Just do it! Ну, ось так. Що у нас? Не, все горш. Ух. Тримають нас напружені, готую сірою, конечно.
Так хутка мана нешта аднавілася. Выглядае небяспечная, да, пляцовачка. Не померла. Камон. Ну... Что она может? Зрабіць на уже все. Она уже померла, и там просто кишки повылазили, было бачно. Не, ну, зёлку-то дайте. Дайте зёлочку. Не, чекайте, тут щось ми кофарок не забрали. А як? Та ось ён. Это там, напевно, унізі треба спочатку щось знищить. Так і не зрозуміла як. Ось. Не, ну у гэтым будынку, там унізе дзесьці. Может, можно як-нибудь так ось... А, вось тут есть. Да, рук. О. Так, ну, здається, тепер... Ого. Так, а наперед-то есть? Ой, девчонка. Ты еще живая? Mila, you're a lifesaver. Darkspawn almost had you for lunch. Well, let's not hang around for dinner. Come on. Did you find your dad yet, Mila? No! Just keep going, all right? I just don't want him to be afraid. Так, як-то можна наверх, ці що? Насюль навряд чи. Ну, я не бачу, як. А, по лестнице. Ну да, ну да. We're here. Quick! Inside the library! Just our luck! Darkspawn! Cut him down! We can't get stuck out here. There's Paula coming our way! Let him try. I'm good at killing those. Darkspawn! The Great Warden's hide! Tear them from their tower! Mila! Find somewhere safe to hide! I'll be over here. Try the mortals on the walls! Kill them all! Не иди сюда, в мою пастку. Не туди. Отскочила не у той бок. Watch out! Another ogre! We're not Два охра? Your battle is already lost! Ну, это неприємно. Tell me you fought this many before! I killed
that one's cousin last week. Must have pissed them off. І тримає Дасан. Асан, звісно, моцний став. I can't keep this up much longer. Same here. Yes, you can. We didn't come this far for nothing. Take the water. But keep never flash. Коли я поспела стратить столько хп. Да. Все, сдолели. The ghouls are back. Persistent bastards. They made a move on the library. They're trying to get inside. Not before we do. Stop them! We're trapped. Then we make our last stand if we have to. Так чекайте, треба ж знищити. Просто не розумію як. А, треба було просто прочекати. In here. We're coming. We're coming. Я ще не розуміла, як їх можна зруйнувати. Окей. Таке брама велика. Well, let's not get ahead of ourselves. If this door doesn't hold, all bets are off. But what about the dragon trap? The trap will work. Take it from a blacksmith. You set it off and get out of the way. Dad! Mila! Так і сестрела нас татом. Lost. Бачу, чує. На Hope этом she дякуємо. wasn't too much trouble. І нас вирятувала, поміж прочого. Can we hire her? You don't have enough gold. The real problem is getting that dragon to land. Lucanis, the dagger. I guarantee this'll get Gillinean's attention. And then? She sends the archdemon after me. We trap it, Davrin kills it, and Lucanis, you take your shot. Just like that. Ізі-пізі. Лемон-сквізі. Ну, нам треба поспробувати. It could work. More likely you'll die trying. Але я думаю, що ні. If I don't try, a lot more people will die. Today, then tomorrow. It won't end. Right. Я Now let's do наживаю. this. While the warden still listen to me. Evka, you're alive. The Blight and I had a little disagreement. I'll rally the others. Someone decked the first warden and left me in charge. I was practicing for an archdemon. Let's get to it. I know a way to the trap. Ну, вяді тоді, коли ведеш. А можна тут десь відхилитися, наприклад, полікуватися? Бібліотека. Що тут коштовного у вашій бібліотеці є? Як би це би нічого.
Ну. З Богом. Ну, я ще ні? Окей. The infamous library. О, Gillenade. She's infecting everything. Let's just find our way through this mess. Should be a door on the other side. That'll put us near the trap. The light out first. подлянка такая. Гэтыя запісы думкі Крыстафа, ягоныя сапраўдныя думкі пра тое, што значыць быць вартавым. Я малюся, каб ягоная памяць, тое, што ён пакінуў пасля сябе, было не проста зборам справаздач за Марантына. Успомні чалавека, якім ён быў па-за ўсім гэтым, і таго, кім ён быў да таго, як стаў тым, кім стаў. Аура нейкая. Йо-хо-хо. When we trap the Archdemon, a Grey Warden has to kill it. Is that how it works? It's true. And die doing it. What? It's complicated. But every warden is prepared for the sacrifice. Так. I'm ready. Ён мусіць Who паглынуць knows? Maybe they'll hang my душу. portrait in here someday. It's not over yet. Will be soon enough. And Lucanus? He still needs a shot at Gillenade. That's why we came here. There's a question of how. She's in the sky. Все ще до моєї теорії. У виніку собі не Даррен, а заб'є перший вартовий. І він помре ось так ось. Героїчно. І потім у історії ніхто навіть не буде казати, що він був таким неприємним чоловіком. Я розкусила. Це сценар. Да, лут катаем. Так, ну это шлях наверх. Ну, здається, спочатку треба туди, а потім сюди. That should do it. Let's get out there. Дзённік, значная частка якога наўмысна залітая чарнілам, каб стаць нечытабельнай. Шэраг месцаў у Ферэлда не сведчыць, што аўтар сачыў за нейкім. Апошні запіс застаўся. 9:17 дракона. Апошняе месца пакінута. Малкальм перамясціўся. Калі ключы таямніц гэтых Даркспонс не могуць быць страчаныя. There's the way out. Так, дзверы. Бачым. Вітанкі, ви тута, і ми тута. Думаю, треба знищити ось гэтую.
22 узровень. Тим часом. Так, отстянем. Ну что, типа трапить смог у пастку. А вони свій червоний кінжал так і не зробили. The Dreadful's knife. Retreat! Ну, поспіху нам. Одного разу ми вже гэтага смока атрымалі. Тю. Перемога, перемога. Dovrin. Give Hassan a hug for me. Stand down, Warden. My war, my glory. Та нехай забивається, правди. It's all yours. At least you've got some honor in the end. Щоб ти помер. Та дай, может, будеш. Хаця гэта сапраўды, напэўна, вельмі вялікая честь. Бо колькі архідэмонаў было ў гісторыі чалавецтва? Колькі мораў было? Штукі 4? Мо менш. As supreme authority of Whiteheart, I hereby declare this blight at an end. Тю! Racing heart. Ragged race. A waste of useful blood. Lassa. Hedlin. Galara. Як я навіть зробила. О, і нам з гэтым зараз змагацца? What is that? Я не ведаю. Ну, ультанем? So the other was what? Practice? Down to kill it. Stays invulnerable until we do. And we're sitting ducks. До речі, як не дрянна ідея, покуль що. Во, по гэтым добра атрымліваецца. І що, то бок Дарвіну прийдеться померти? Ось калісті по 300 проходить. Ай-яй-яй. Не отрымалась. Две 500. Як это мы так зробили? Вообще нечто изи.
у порівнянні. Не туди натиснула. Мені здається, що тут не так. О, блокувати почав. Все, я на його відкликнула. Spooked Gillenane. Maybe she wants to talk. Ага, конечно. Не наведаю, что кинжал тут неужели так отступить. Вот это. Ну, неяк треба. Боже, яшчэ і гэтае. Яшчэ і гэтыя чупікі. Ой, вон ёсць. А що стімана не устанавливается ніяк. Яшчэ один такі. Ну, ці ви доб'єте його удвоїх? Нават. А есть разницу якую? О! А, і скончилося. А, ні! Мені здається, у нас нема шансу. Ой, я його відкликала. Засталося неяк гэта перажыць на астатках нашага ХП. Ну, выратуйте нас кто-нибудь. У вас же там стояла. Заузела просто до холеры. Ой, гэта белакаваў. Хоць неяк яна дазваляе трымаць дыстанцыю.
Давайте в мое поле. Ай, скончилось. Ой, это что такое? Мы не ведаем, что это такое. Ой, одна голова, здається, есть. Блокт. Так. Буде ще одна хвалять, і ми скончимо нарешті. Буде ще одна хваля. Амон. 3 голови. The trap would be the easy part. It's Gillidan's last stand. We can do this. Consume their flesh. Shatter their blood. Well. Може, коли ми помрем, нас ребутнуть. Ой, я ще і гети, ну. З 3 зёлками. А як від этого сховатися? Я не розумію. Давай, хто на моє поле? Да, не веду я ці гуд-жоп, у мене вже якби нема хп ніякого. Ай, знову заспавнила. Фу, я ще одну хвалю. Перемогли. Ультуем. Нет, только бы не померьте от этих. О, нам ми яким-то чином трошку відхилювали. Боже, ну кольки це може протягуватися?
take your shot. Say the word. Я нанесу його догадак. Get clear. Ай. Дренний таймінг був. We've almost got it. Be ready. I'll kill the Archdemon. You take out Gillenade. Несите рушник. Тогда потная катка была, конечно. Неужели він помре? Не помер. Не відбулося. Now, Lucanus, finish her. Думаете, так легко? Вока выколол. Let's go. Give me another shot. Too late. Back to the Alluvion. Я не погодится, напевно. Ті погодяться. Ось покуль ми змагались з архідемоном, просто що робили всі остальні? Evka sent word. Last of the civilians made it to Lavendel. Janos Всех and his people эвакуировали. held the line long enough for them to escape Weishaupt. And the Wardens are in Lavendel too. What's left of them, you mean? Over 1,000. That's how many fellow Wardens I had. And now, one god, one Archdemon. That's all it took to nearly wipe out our entire order. Ну... Яни померли героями, нехай. Those wardens fulfilled Героїчного their там, oaths, конечно, нічого не saved було. lives. Heroes, all of them. If not for them, how many civilians would have died? In death, sacrifice. The Warden's oath. Right. But it starts with in-war victory. I don't have much hope for victory here. We killed her archdemon, though. That's something, isn't it? That's an incredibly rare accomplishment. Yeah. After it turned into a snake monster with too many heads. Are all blighted dragons gonna do that? I don't know how to fight that. Well, at least we've made Gillenane mortal. Mortal or immortal, doesn't matter if we can't get close enough. We had our shot at her, and we missed. Say what you mean, Davrin. I missed. Nobody blames you for that, Lucanus. Yeah? Maybe I do. This crow has a demon inside him, right? Now, that's not... How do we know we can trust him? Maybe the demon... А ми не ведаємо. Okay, hold on. Але я не зруйнували його дом, тому, конечно, він хоче What about забити. the blight that runs through your veins? The same blight that chokes my city. The same blight that Gillenane commands so effortlessly. Just a moment, please. Enough. Час всем посвариться. Час всем нагадать, что мы одна команда. We're on the same side here, and for the same reasons. We all saw the terror these gods will bring, and chose to stand against it. This team needs to depend on each other, to unite against impossible odds. That's the only hope we've got. We're all in agreement on that point, Rook. But the question remains, how? We barely survived against one of the gods. I nearly had her. Nearly. But spite is a creature of raw emotion. Your turmoil over what befell Treviso feeds him. Both of you vying for control. It's no wonder you missed such a rare opportunity. I think we've all been distracted. I've been preoccupied myself after discovering that hand of glory. And I can't stop worrying about my new magic and what it means. Or what the Venatori are up to in Docktown. Until those problems are resolved, we will not be prepared to face the Час gods. ими займется, A moment of inattention, отремливается. a single lapse could prove fatal.
and the gods will allow no second chances. He's right, Rook. Есть ощущение, что? We're not in this fight alone, though. We have allies and friends in all sorts of places. Doesn't do us much good if we can't find the gods. Harding, can you send word to Evka? See if she has any rested scouts. Scouts? Why? The Darkspawn that attacked Weishaupt had to come from somewhere. I bet they'll be headed back there. Following them should at least put us on the gods' trail. Got it. As for the rest of... Look, nothing against Emmerich. He's right about needing focus. But what happened at Weishaupt? That was more than a distraction. So is what happened to Treviso. What the Blight has done to the city, to its people. These are more than distractions, Rook. Either way, we all need to step back, clear our heads. So, how do you think that went? Я думаю, все добро, мы не померли. No one's at each other's throats, at least. Emmerich's right, though. Everyone on this team has some kind of unfinished business hanging over their heads. That's the danger in recruiting competent people. They bring more interesting and complicated problems along with them. So go help, Rook. Support them. Solve those problems. And Wow, maybe start классно. with Davrin and Lucanus. With Treviso and Weishaupt. They've got more in common than they did before. And the gods? You've asked the Wardens to track them through the Darkspawn. That'll take time. I should use that time to check in with the team. And then, I should go talk with Solus. Better you than me. He'll want to know all about Gillenane, the Archdemon, and why you only stopped one of them. You know, all this talking wears me out. I'm going to take a nap. Да, тут добре виглядаєш. Мені здається, він уже прикидывается таким слабеньким. Нават бы не ходил, калі б это было так складана. Ну, такая вось у нас серыя атрымалася, вельмі напружаная, вельмі складана ў плане сістэмы баявой. Але мы здолелі. Вось 250 да вартавых атрымалі, аднавілі кодекс, нейкі там ліст нам хтось даслаў. Будзем все гэта правяраць ужо ў наступнай серыі. Дзякуй вам вялікі за прагляд.